meza ili sisi tuweze kufaidika. Ati ugituma nie nyume kwa kwajo ekibiriti na maguta ngacine nyumba ya mundu ngoraga mundu ati ni undu wake ucio ndiye ndiramuona. Hakuna anayestahili wewe uumize mtu mwingine kwa ajili yake. Kwa hivyo viongozi, twaomba matamshi yenu yawe matamshi ya kujenga nchi. Tuingire parliament uhoro wa getegetagwo president na muthaitha murore muno kiama gitu gia TND the New Democrats ithue tutire ciama cia Azimio kana cia UDA ithue turoiga wananchi wa Kenya waachwe waamue ona ithue tukorwo ni twe andu ogi tutigituika andu angi ni mahota guthondeka ndio nie wa maro athondekerwo kama araigira kuria ewa ajumbe acio ake bacio makoragwo na kuuri matingirie metha-ini tondu hena munene riu ici cireirwo ndio nie ciama ici ithatu UDA, ANC na Ford Kenya. Riu mujumbe wa ANC ndagerie haria tondu mucarie eho. Mjumbe wa Ford Kenya ndagerie metha-ini tondu wa munyinyi hau. Mjumbe wa UDA kana umete ko kana ko ndagerie tondu Ruto hau. Ugerie kwirwo chokara ku gicagi kwanyu munene wanyu haha